درباره روش و گشتان داویان سوی دایده جیگر هفسروکاتیا ریوبر خسر یجبو کاروبارن درو ده برنامه هف بیوینا هفته ده جه تلفزیونا مره درباره آواکرنا هزن خواپارسن ین سوی دایده آخوی و گوت درزی بشه که رسن جه سوریه نه و دوی وارن پارسن آواکرنا هزن خواپارسن لسوی دای مافکی روایه دوی هر پیکاته که سوری بری به شامی را دیالوگ بکه هزن خوا ین پارستن آوا بکن چارا سریا آلوزیا سوی دو شامه نناوندی سیاسیه دوی شام بزانه که آلوزیا سوریه بتوندی چارا سر نابه اب هولدان و هلوستک دچی دایه بگوان گلمه درزی بشه که گرینگ جواکا سوریه و دیروکا سوریه و ما في واني روا وخزاي مشروع وك حر بيكاتي كديتر دبي بين باراستن لفقط اب بيكاتا راستي كونكوجيان هات راستي قرقرني هات بو فيجي مجبور خو بارزه حقك خزاي حقك الروايه لهمبري با جروب تندرو ين ترور ين كو كسا كديتر ناس ناكن لهمبري بانا حقك الروايه خو بارزه وام بهبينه كي لسر بي اساسي دیالوگ که نشتیمانی لگر دستلات دمکی چه ببه لسر اساسی پارستن ناسنامه وان و هبونا وان و چاند وان و حریم وان او بخا اداره بکن بخا خواب پارزن به وی شکلی دکانه سویدا خواب پارزه و الی وکی دیتر وکی کوان گوتی به شدت زوره و جاردی پرسگری کن جدا درکبل اب دیاره که هدی سرانسری سوریه پیکاتی هدی هر کس دخوازه وک ناسنامه خواب پارزه و هبه و ماینده ببه لسر اساسی و پاراستنه لگل شام اتفاقه که چی بکه هدی هولدان و جاب همو لوی آلین و بده چه یعنی هدی وک کودسلات دمکی فهم دکه اب یک دستی بنابندیه که شدیایی و بکن به بی ولاتی ریبا ببه ایدی پر زحمته پشتی کوبویر نسر عرضه چه بود باوریا خلقه جینما کویدی به وی دستلاته را هر تشکی خاطر استمی وی دستلاته بکه ویرا ارتاق یاد جی اولکاریا خاطر تسلیمی وان بکه اصلا به بی شکلی اما بو پرسگری که جدیش بو ویج هدی پیوستی سوریه به سیستمک نهایت وکی هر کس وصل بفکره او جی ننابندی که سیاسی کما فی هر کسی بپارز سروی اساسی پیوسته کی خباتک بکن و هر کس وی وصل ببینه یعنی اواجی نه مجارک پرچبونه نه مجارکی تهدید لسر یکیتیا سوریه عکسی و ابی یکیتیا سوریه خورد بکن یعنی قصر امد شوپینن طبی هولدان ناو دولتی جهنه هریمی جهنه يجب كو ديالوج راست نبري دسلات دمكي وسويدا بيش بخينا او هولدان بردوامن اللي دبينون كي چارەسەری ئەوە کۆ سیستەمەکە نەناوبەندی سیاسی چێ بێت دەسوویەکە یەکدا یانە چارەسەری ئەب یا گونجابە ji بووی سووریا نەها دەبێ گروپên cuda pêlin cuda nêrînên cuda tevayê Sûriyê da derkevin yani armancên cuda bixwazin tiştên cuda bixwazin ew tiştekî dîtir e yani êdî yê mumkin çi yê weke dibêje realîta çi dixwaze waqe çi dixwaze çawa em dikane li hev bikin gur pêwîstiya ku heyî divê em rengê çareserî pêşkêş bikin wî ku em jî dibînin ew e yani Sûriyeke yekpar ama her netewek her pêkatiyek bi nasnama xwe jiyan bike pê were qebûlkirin were îtirafkirin li ser vê esasî ittifaqekî nû dendirî Sûriyê de pêş xwe li seranserî cîhanê jî